الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو كدفتر من دو ويتند علوم القرآن الكريم للدكتور والأستاذ نور الدين عتر والله سبحانه وتعالى جابوا قول لما بدين إن كدي جابنا إن قول من آمين. هذا إن شاء الله إن جنجا كدفتر علوم القرآن دو كويته التفسير أصوله ومصادره. هذا نهيت نوني هذا de tafsir je sa yehi innen ka tafsir ka winduɓe tafsir ɓe ma ayi ka defte yeyete a yahi tawa noneji e tafsir buyɗo woɗi a mari tafsir ibnu kathir a mari ata tafsir inne jalalayni a mari tafsiru lbaydawi a mari a tafsiru nasafi a mari ata inne wondema tafsiru tabari a mari inne ɗuma wondema hedda mari a tafsiru khasin bimana na mari noneji boyi e tafsir hande noon galdamal ɗo ko jannete ko fiyon ɗum ɗe galdamal ngal janngeten ɗo fof ko janngugol tafsir je ɗen e none majje hara siɗa faala sa faami galdamal ɗo siɗa faala soodo tafsir ko be anda ko none e tafsir on ɗumi faala ko tafsirul ma'thur ko tafsiru birra'i ille ko tafsir innen ishari ko tafsirul ilmi ko tafsirul fiqhi ko tafsir innen wondema innen mawdu'i bimana haray tafsir geɗen kadi no mari laawol haray ko ɗum waɗi janngugol galdamal ɗo no jeeya e tawaygal ko daruri fi firowo alquran. hande darsu men ko tafsir التفسير إن أصوله ومصادره هذا إن شاء الله قدرت من قولي جنقول في التفسير أصوله وإن ونا مصادر جرّو جو بماكي ونلو بماكي هذا البحث حام وجليل هذا يدي يوتر دي يوتر دو او بحث مون جنقو دو بمعنى او موضوع مون جنقو دو او نهمي نتدي او نهمي موجة فإنه يحتل بين بحوث علوم القرآن منزلة الغاية من الوسيلة وإني ونما هاري جنقو قول في دي تفسير جي أن أصلي مجي ɗum hino jeeya e ko wiyete ulumul qur'an kon ɗum ɗo woni faandore ko wiyete honɗum janngugol fi ulumul qur'an bi mana kon ɗum ceernojo woni en yeeɗaɗo o inni ulumul qur'an o inni hino mari wasila laawol hino mari gaya wasila ko laawol gaya ko faandunde nden ceerno jon ɗon inni wo faandude janngugol ulumil qur'an no jeeya e laawol fi faamugol ulumil qur'ani tata faandore mum nden janngugol ko wiyete ko inne a tafsir usuluhu wa masadir nana se faami mi maana heɗa jannga gande ɗen ko noneji ɗiɗi jogi ɗen e gande ko gande wiyeteɗe wasila laawi wano inne wano nahwu sarfu balaga usul arud ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon fof ko laawi fi no faamira sariya ko gande ɗe jangata fiya faamu ko wiyete kon sariya on inne ulumul wasail aw ilmul wasail gande ɗen fof hiɗa mari on no ilmu al wasail aw inne ilmul wasila hiɗa mari kañum kadi ilmu al maqasid haray gande ɗe jangata wano nahwu wano sarfu wano balaga wano ko nande muɗum ɗum ɗon ko ɗum ko laawi fi no hewtiroyaka faandude ma ceerno jon ɗon inni ulumil qur'an no jeeya e gaaya muɗum no jeeya e hattirɗe muɗum ya janngu ko wiyete a tafsiru inne wondema usuluhu ko wiyeten ko wa masadiru ko ɗum a ceerno jon ɗo inni fa innahu yahtallu bayna buhuthi ulumil qur'an haray janngugol fi tafsir je ɗen ɗum no ɗetti nokkure manzilat al gayati min al wasila haray ɗum no jeeya e faandunde janngugol ko wiyeten kon inne wondema ko wiyete a tafasir awi tafsir usuluhu wa masadiru bimana hara janngol usulu on fi tafsir jeɗen ko ɗum ɗo woni gaya no jeeya e gaya fi janngugol ulumul qur'an wal hadaf min al muqaddimat hara ko ɗum ɗo woni kadi faandore e nder ko ardina kon fof ko ɗum waynayi honno kad samma badu asatizatina al afadil ceernojon inni yoga e ceernoɓe amen tedduɓe ɓen ɓe inni kitabahu deftere makko nden fi ulumil qur'an yewtande fi ulumil qur'an o inni no jeeya e ceernoɓe makko goo tedduɓe winduɓe deftere e ulumil qur'an inni deftere nden honɗum inni nde al madhalu ila dirasati al qur'anil karim naatirgal
damal fi famugol ko wiyete alquran alkarim mi rasa fami ko ceernojo winduɗo nde ɗo ada deftere cheikh nouruddin itr ɓe inni hiɓe mari ceernojo go'o ceernojo maɓɓe tedduɗo winduɗo deftere e ulumil qur'an o inni deftere nden kon ɗum wowondema ko natirgal fi gandal ko wiyete ulumil qur'an ceernojo noon inni on ɗum fa asaba bi tasmiyatihi mafsalu lqadiya wa lubabaha o inni o wondema on ceernojo winduɗo nde deftere ɗo o hawrodiri e nde inde ɗo o hawrodiri e hunde nden tigiri o hawrodiri kañum kadi e ko wiyete haqiqa hunde nden tigiri lubab ko ɗum o faala en yetade ɗo ceernojo on inni wondema ceernojo makko on ɓay windi deftere nden inni wondema ulumul qur'an on o jaɓali kanko innugol ulumul qur'an o inni woko madhal ila dirasati lqur'ani lkarim jaka elen andi on ɗum ulumil qur'an ko muqaddima fi wawgol janngugol alqur'an o ceernojo o windiɗo noon nde deftere ɗo o indi ceernojo makko on no yewtiri ɗo ni o hawrodiri e sawaba o few innugol wondema ulumil qur'an ɗum ɗon ko muqaddima fi famugol alqur'an lkarim wa madhalun inne wondema fi fahmi qur'an lkarim ceerno jon inni wa kathrati lkitabatu fi usuli tafsir haray noon heewi kañum kadi windugol fi ko wiyete kon usul a tafsir heewi moƴƴi heewi ceernoɓe buy winduɓe fi ko wiyete usulu tafsir ko honno alqur'an o hanira firtirede ceernoɓe buy no windi ɗum ɗon wa minha muallafatun mufrada hino e jeeyaɗe ɗum ɗon ceernoɓe buy wallifike ko wiyeten kon honno alqur'an o hana firtirede wallifi tawi jillidirali e ko wiyete e tafsir wallifi ɗum ɗon feere ceernojo kon fala en yetade wondema en heeɓi ceernoɓe windanɓe en ko wiyeten kon honno alqur'an o hana firtirede ɓe waɗi ɗum ɗon defte feereje hara ɓe jillidirali e ko wiyete fannuji goo nadkuru minha hiɗen janto yoga e ɗum ɗon muqaddimatun fi usuli tafsiri libni taymiya cheikh ibnu taymiya rahimahullah no windi deftere inni on ɗum usulu tafsir ko honno woni ko ɗum woni asli tafsir kini mi mana neɗɗo faalaɗo firtude alqur'ana o ko honno woniri pide ɗe o haani jogade e ko noneji honɗi tafsir o jogui no jeeya e walli fiiɗo e deftere waɗi de e feere fi ko wiyete usulu tafsir o ceernojo wiyeteɗo ɗo ibnu taymiya inne rahimahullah wa kadhalika inne ɗuma wondema kitab altafsir walmufassirun haray ko deftere moƴƴude ni kadi labande o alkitabu inne wondema altafsir woko altafsiru woko firtugol alqur'ana on kañumma e firtayɗe alqur'ana ɓen inne gon ɗum firugol e firayɗe ɓen ko ɗum oɗo kañum kadi inni a deftere mum nden aɗa noon ko deftere labande ni nde tawatara talibul ilm kala faalaɗo mutade e gandal tafsir no hani jogagol nde deftere ɗo altafsiru wal almufassirun aɗay noon kombo windide ko o ceernojo ɗo e rahimahullah adocteur cheikh mouhammad houseinu zahabi haray ko égyptien jo molanaɗo haray noon deftere makko nden no jogui nafa molanaɗo oɗo kañum kadi ka nder deftere makko ɗo ko fi defte tafsir kañumma e firtuɓe alqur'ana on ɗum o yewtata o yewta kadi fi defte ɗen o yewta laawi kadi no defte ɗen firirano e gandi ɗo a ceernojo waɗani en ɗo muqaddima o inni e wondema firtugol alqur'ana no mari usul no mari masadir waddani en mise e ceernoɓe walli fiɓe fi yetagol e masadiruhu masadiru inne tafsir qur'an kañumma e ko wiyeten usuluhu wano deftere ibnu taymia nden usuli tafsir kañumma e deftere a tafsir wal mufassirun li docteur cheikh mouhammad houseini aldahabi joni noon a ceernojo inni ɗo yomi yeeto on honno alqur'ana on waɗirte tafsir ma ko defte noneji mum ɗin ene ko honɗum wiyete tafsir sinnama tafsir ɗum ko ɗum faandi ceernojo inni tarifu tafsir andingol en ko ɗum wiyete tafsir haray noon andi lay on lugatan wastilahan ka haala arabu sinnama tafsir ko ɗum faandi jooma gande ɓen ka diina sinni a tafsir haray ko ɗum ɓe faandi ceernojo attorani en ka haala arabu o inni altafsiru fi llugati ko woni tafsir ka haala arabu altafsiru makhudun min alfasri wa huwa alibanatu walkashfu haray innugol tafsir nde halfere ko ittande e halfere wiyetende e fasre honɗum ɗo woni alfasre haray huwa ibana haray ko ɓangingol wal kashfu e on ɗum feññingol ɓangina feññina ka haala arabu sa inni on ɗum fassartu haray hon ɗum bimana bayyantu wa kashaftu ka nder haala arab qala fi lisani l arab
aray non sinnama ɗo lisanel arabe fandaka ɗo ɗengal arabe ɓe koyde deftere ni deftere molanade ko wiyete dictionnaire ɓurɗo tiiɗude on ka haala arabe ko nde deftere wiyetede ɗo lisanul arab libnu manzour fi madati oyni wosa yeey ka lisanul arab ka ɗengal arabe ɓe e on ɗon dictionnaire haray a hiyoyay toon ka maddatu fasara ka halfere fasara o inni alfasru albayan ko innete fasru ko ndu huwa albayan ko ɓangingol fassara shey'u aw afan fassara shey'a yafsiruhu bi kasri sin wa inna wandama wa yufassiruhu fasran wa fassarahu ay abanahu hara ceerno jon ɗo yetade ɗo ka luga ko ɗum tafsir faami inde aɗa mari ɗo innen at tafsir haray ko nde halfere ɗo faala nden andude on to ndewi ceerno jogini a tafsir hino mari mana lugatan hino mari kadi mana istilah ceerno jon ɗo noon e ɗuma inni on ɗum wo nde halfere kontonde ɗetta wo sa inni fassara adden ɗo fassara aw inna wandema fasara ayni fasran haray ko bimana ono abana ko bimana abana wa kashafa ko ɗum ɗo woni on ɗo bimana tafsir fi lugha ko ɗum a ceerno ɗon ɗo inni on ɗum wo fassara shey inna wandema fasara shey'a yafsiruhu bi kasri sin ayna yafsiru ala wasni yaf'ilu wa yafsuruhu yaf'ulu haray ka mudari makko aray inne a wandema bi kasri al-ayn aw inne bi dammi al-ayn fasran wa fassarahu ay abanahu o bangini thumma qala al-fasru haray ko firti al-fasru kashfu al-mughatta kono firti kashfu al-mughatta bimana hande kadi ko num ko inne wandema ko feññingol ko ako suddi kala ko feññini ko suddi yusamma fasran wa tafsiru harayno ko wiyete a tafsir ko num kashfu lmuradi an lafzi almushkil kashfu lmuradi an lafzi almushkil ko noyinete num a tafsir fi lugha bimana ko feññingol fandore nden e halfere suuɗinode halfere jilɓunode ara feññina ko nde fandi kon noyinete num a tafsir ɗo komin haythu al-lugha amma fi l-istilah huwa ilmun yufhamu bihi kitab allahi munazzal ala nabiyihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bayana ma'anihi wa istikhraj ahkamahu wa inna wandama wa istikhraj ahkama inna wandama wa hikama haray ko wi'ete ilmu tafsir si ceerno ɓe inni ilmu tafsir ko ɗum ɓe faanda ko gandal faaminaygal ma deftere allah jippinde nden e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginane mana ayeje ɗen yaltinane ñawoje majje on e hikmaje majje on ko ɗum ɗoynete a tafsir fil istilah jakka mi andi on ɗum mana lugawi on e mana istilahi on fof no ɓattondiri saabu ko feññingol ko suuɗi yani huwa al bayan jonnon a ceerno ɗo inni on ɗum wa yastamilu l ulamau aidan ibaratu ta'wil o inni ceernoɓe goo kañum kadi no gollitira o leeyoɓe innu tafsir a tafsir ɓe nawnu ta'wil at-ta'wil ceernoɓe goo yani o leeyoɓe innu a tafsir ɓe nawnu at-ta'wil fof mana on ko gooto bi mana firta wondema saabu ta'wil heno mari manaji hiɗa mari ta'wil ittugol halfere nden jonnande manago ko noynete ɗum ta'wil ina on ɗon fandi ɗo ta'wil noon no arabi mana on ɗum a tafsir ko ɗon fanda ɗo wonde ceernoɓe goo o leyoɓe innu a tafsir ɓe naw ɗum ta'wil wano ta'wilul qur'an bi mana tafsirul qur'an ceerno jon noon ini wa yastamilu l ulama aidan ibaratu ta'wil wa nu'arrifuhu fima yali ara himo andi nden kadi ko ɗum woni a ta'wil o inni a ta'wilu fi lluga ma'khudun min al awli wa huwa arruju haray ko ruttagol sa inni qala fi lqamus
sinna ma do qamus sare ko be fandi ko qamusul muhit li fayruz abadi ayna ala ilayhi al-amru awlan wa ma'alan ay raja'a sayni ala ilayhi sabu innen at-ta'wil ko ender hal fere honde iwi fi'lu makkon ko ko ala fi'lu makkon kadi en way jonno masdaru makkon inawno awlan wa ma'alan haray dum do ko no firti ko mana raja bi mana at-ta'wil ko bi mana rujuu ka lugha wa anhu irtadda wa amma at-ta'wil istilahan amma nusina ma at-ta'wil innen wondema inda المفسرين هذا يكون فاندي يترنو ديني ونختار للتعريف التأويل بالنسبة لدراسة القرآن هذا التعريف هذا يمدن سوبو في أندنغول كون ويته تأويل اتلم كو يوندري كو ويته كون علوم القرآن او تعريف مجانجتن دو ترنو ديني كو دو كانيو سوبي كو يادي كو ويته علوم القرآن ونونو التأويل بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق هذا يكون التأويل سيترنو بيني تأويل كونو بفاني كو بانجينغول معنى القرآن أم تواتنو يادي إقائدادي اندرد لغود الدقيق ولت النظر الدقيق كندارو قول هانغسا ndar tasakuyé ndar luggude fi ya faamu hunde nen non ene tewnu atawil mais rasen faami hara atawil ko no fandi ko bangingol mana alqur'ana dum ko go tawata kadi no yaadi e qawaid e hala arabu kan hara no yaadi on e qawaid الشرعيه وقواعد اللغويه تبata kadi honno wan nazar daqiq e yurnita gol dabbita moƴƴa darde tasakuye darde lugguɓe honno inete honno at-ta'wil cerno jom addani en do at-tafsiru lughatan wa istilahan wa addani en kadi at-ta'wilu innen wandema lughatan wa istilahan hara non en inni do at-ta'wil wa at-tafsir ko bi ma'na wahid e stewni wano cerno be go be gollitirta cerno don non inni onno ala annahu qad yutlaqu at-ta'wil wa yurad bihi ma yashmulu at-tafsir wande ta'wil haray no yewte fi mudum tata no fandi e ko tafsir mufti kama huwa istimal inna wandama imam muhammad ibn jarir at-tabari fi tafsiri wa imam jarir at-tabari ko do benata ra'isul mufassirin hore to firta bi al-quran be fop imam at-tabari haray no tabari ko sare wande palestine ko sare wande palestine sabu kanko tafsir makko enen janga joni noneji tafsir din tafsir makko ko tafsirul ma'thur haray hino jeya kanko ka deftere makko ton kanko inali tafsir o inali deftere makko den tafsir kanko ko no ni ta'wil kono ta'wil mo fandi on non ko bi mana tafsir fa innahu yusaddiru al-aya qabla al-kalami alayha haray be cerno be do be fuddorto aya ado be yewtude fi makko be maka no al-qawl fi ta'wil qawlihi ta'ala be maka haray kongol fi firtugol do at-ta'wil kan stawani inne wandama inne ibnu jarir at-tabari ka deftere mabbe ka tafsira mabbe sibe inni wandama inne wandama al-qawl fi ta'wil qawlihi ta'ala sibe yewtirini haray ko be fandi kono al-qawl fi tafsiri ta'wil o ko bi mana no tafsir inne wandama dum do ko mustalah inne wandama imam muhammad ibn jarir at-tabari وإن وندما ويذكر ما هو من التفسير وما هو من التأويل بجانتو تونكو ودي اون كوبيه التفسير اي كوبيه التأويل ان ني وندما علماء الاصول كانوا يكونوا ان تأويل سبب يد مري تأويل بمعنى تفسير يد مري نون تأويل جو بمعنى يوتر كون هذا ظاهر ماير او واتا سلوده يوتر ده وده تأويل إن فما مثلا سيميني دو جوني إن mi yiɗo masalan butori mi yiɗo butori no ara salminami ma butori ari salminilam ko be waɗa kan haala an ɗon ta'wil fiya faamu sabu butori watarde salminami on ɗon ta'wil ino serti oɗo iɗa mari ta'wil bimana haray ko tahwil innen imma alkalima aw aljumla ila ma'nan akhar fi haala kan sellu ida mari non ta'wil bi mana at-tafsir jon non o do cerno do ka deftere makko inne wonde ma jariru inne wonde ma at-tabari kanko ka deftere makko
deftere nden woni de ta'wil kono sa yurnitike ha nder ton a taway mo gollitiri ta'wil bimana tafsir mo gollitiri noon ta'wil bimana ta'wil enen jangi ha ɗo ceernojo noon ini maratibu tafsiri wa hukmuha haray degré ji ɗin bimana martabaji tafsir ɗin e ñawoji majji ceernojo ini waqad warada fi dhalika bayan an aqdami imamin fi tafsiri huwa raisu lmufassirin abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma ɓe maki tabiti ɓangingol e ɓurɗo attiɗo firtuɓe alqur'ana o fof hooreɓe firteɓe alqur'ana o ɓen fof ko ɗum woni o sahabajo wiyeteɗo abdoullahi ibnu abbas ina gandi ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni non yo allah andin o ko alqur'ana firti ko nulaɗo du'animo yo allah subahana wa taala andimo ɗum attawil allahumma allimni tawil andimo firo alqur'ana jaka enen gandi oɗo kañum ko ɗum ko allah subahana wa taala tigiri du'i afwan ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigiri ko wiyeten ko tori allah yo allah andin abdoullahi inne ibnu abbas firtugol alqur'ana ko waɗi ceernojo on ɗo inni on ɗum wo ko kanko ɓuri atti imamu ɓen fof ka firtugol alqur'ana ɗum ko goo ɗiɗi ko kanko en hooreɓe waɗuɓe tafsir ɓen fof ɓeɗo noon inni on no nuridu bi lafdihi ala ceernojo ɗo inni meɗen addude konngol makko ngol ko o yewti fi tafsir qala ibnu abbas ɓeɗo ɓe maaki inne wondema radiallahu anhuma ɓe maaki attafsiru arbaatu awjuhin seydina ibnu abbas inni on wo tafsir no jogii noneji nayyi ɗo na none no windirano firtugol alqur'ana on o inni on ɗum ka nder alqur'ana sa ɗaɓɓiti alqur'ana on ko firi ko fof yaltata e nder piiji nayyi ko mbono woni e yetade ɗo ko seydina abdoullahi ibnu abbas ko mbono woni yaɓe ɓen ɗon ko ɓe nulaɗo torani allah yo allah andinɓe ko wiyete firo alqur'an e ceernojo inni on ɗum wondema seydina ibnu abbas maki wondema ko noneji nayyi none ara noon ko no wajhun ta'rifuhu l arabu min kalamiha ko none mo tawata arabu ɓen no humpiti ka haala maɓɓe ko ɗum woni on none masala ka allah daali ɗon aw lamastumu nisa arabu ɓen hari ko ɗum andi lamastum ko bimana jima ko so hiide e bandi fanda sabu hiɓe nana haala maɓɓe kam bimana koko arabu ɓen nani ka haala maɓɓe ko ɗum ɗon woni go'a ɓum fa masalan si allah inni hare taw accu ɓeyguli mon ɗin kal muallaqa wano wengaɓe arabu ɓe nanaynoɓe arabu ɓen fof hino andi wona fi ko wengede fanda ɗon bimana ta o wondi e maɓɓe hara o jonnitata o wondata e muɗum ko ɗum fanda ɗon arabu ɓen hari no nana ɗum ɗo ko ɗum waɗi seydina ibnu abbas inni on ɗum wo none tafsir on ko nayyi ko none mo arabu ɓen faami hewtere muɗum wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati e tafsir mo tawata hara inne wondema hay e goto jaɓantake ganto fiironkugol andugol ngo hakke ko tawata no feeñi ko tafsir mo tawata hara arabu ɓen kañum nanayi mo wona arabu na to jini janngugol fi faamugol e tafsir mo tawata on ɗum no feeñi few on ɗon ceernojon ɗo inne no seydina ibnu abbas maki ɗo wo ko tafsir mo tawata jaɓantake ganto ronkuɗo andude ɗum ɗo afa masalan si goɗɗo inni bismillahi rahmani rahim no laaɓi pos nano arabu fof eno nanan ɗum ɗo ceernojo ini ɗum ɗo jaɓantake ganto innowo waɗay tafsir hara anda ɗum ɗo ko feeñi ko few ko ɗum woni ɗiɗaɓum tataɓum ɗum ko ɗum wa tafsirun inne wondema taalimu aw ta'lamuhu al-ulama wa tafsirun ta'lamuhu al-ulama e tafsir mo tata ko hara ko ceerno ɓen tun andimo ñawoje buyi heɗe mari sina anga ɓuuti a wata ɗe andude ka nder alquran bimana ceerno jon kono seydina ibnu abbas kono fandi ɗo ɗe mari ayeje nanowo arabu fof si ɗe janggama ɓe nanay hay si on tigui janggali saria ɗe mari kadi ayeje on ɗum kala nanowo arabu ko fanɗi si wolama mo famay ɗa mari noon ayeje ko wawɗa arabu o sa jangga dina kan anga wata e famude wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ɗa mari kadi firto ayeje goo hara hay e goto anda mana majje si wona Allah subhanahu wa ta'ala mi anda sen fami no seydina ibnu abbas sendiri ɗo ni noneji nayyi en inni ko none ara no mo tawata arabu ɓe no nana ka haala maɓɓe
none ɗiɗaɓo mo tawata hara jaɓantake ganto ronkuɗo andude ɗum ɗon e none mo tawata ko ceerno ɓen tun andi e none mo tawata ko Allah tun andi ɗo ko none ayeje ɗen joni noon joma deftere nde ɗum ɗo ko yewtere o moni seydina abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma ceerno jon no winduɗo nde deftere ɗo no heltitade ka dars o inni on ɗum wa huwa taqsimun sahihun wa daqiq o inni no seydina abdoullahi ibnu abbas yewtiri nde yewtere ɗo ni addi ɗi noneji ɗo nayyi o inni wo ko sendande sellunde kono mettude famude saabu no haton jini yurnitagol fiya andu kon ɗum seydina abdoullah ibnu abbas faandi ɗo kono inete wokko yewtere sellude kono honɗum jogiinde luggendi fi hewtitagol faandore maɓɓe ko ɗum wiyete dakki ceerno jon noon no yeytaden ko ɗum seydina ibnu abbas faandi woni amma tafsiru alladi tarifuhu larabu bilugatiha amma tafsir mo tawata arabu ɓen no humpiti ka haala maɓɓe hiɓe andi ka haala maɓɓe fa huwa ma yarji'u ila lisani larabiyi min allugati wal irabi wa ulumi larabiya ko kala ko tawata no yowodiri e ɗengal arabu ɓen e ko yowodiri e luga e ko yowodiri e irab lirbagol e ko yowodiri e ko wiyete gande arabu ɓen masalan nahwu wano sarfu wano balagat wano arud wano ko nande ɗum arabu ɓen hari hay si tawi woni innen kamɓe ɓe jangali gande ɗen kono hari ɗum no ka ɗenɗe maɓɓe siɓe yewtude inne wondema ɓe ɗuma inne wondema ɓe ɗoftotono sariyaji haala maɓɓe kan famike ko ceerno ɗon faala en yetade ɗiɗaɓum ɗum on ɗum wa amma tafsiru alladi la yu'dharu ahadun bi jahalati amma tafsir mo tawata haran jaɓantake nganto hay e goto ronkuɗo andu ɗum ɗon wa huwa ma yadharu lil afhami marifatun ma'nahu min alqur'ani dhuhuran la khafa'a fihi koko tawata hara innega wondema koko feeñani haqqille ɗen feeñande timmude tis tawata hara hay fuyi suuɗaki iɗen mari ayaje go siɗa ya jangirke siɗa ya janggama si hay sa muutaki ɗe jangguete tun fama ko onɗum defaade wa amma tafsiru alladi yalamuhu lulama amma tafsiru mo tawata ko ceerno ɓen tun humpiti fi makko wa huwa ma yarji'u ila ijtihadihim koko rutti e ko wiyete hon ɗum wakkilagol maɓɓe ko bimana hara ko ɗum hara ko inne wondema aya on no yowodiri on ɗum e waɗugol istinbatil ahkam hara aya on sa janggimo a suutay to ñawoje ɗum ɗon no hatto jini on no mutagol e ko wiyete gandal wa diqqati nadarihim e darɗe maɓɓe ko ɗum wiyete lugguɗe fil istinbati daqaiqihi fi suutugol fi siwugol fi ko wiyeten innen seɗugol innen wondema ñawoje ɗen e nder muɗum fil maani lkhafiya e manaji suuɗiɗi aw awjuhi lbalagati lmujiza ma e noneji e ko wiyete balaga e tawa haray no jogui kawa kiye no ronkini jaman fof addugol sifa muɗum awil ahkami alfiqiya ma ɗum ñawoje yowodirɗe ko wiyete fiqhu aw gayri dhalika bihasabi lihtisas alalimi albahis haray ma ko nandi eɗe gande ɗo tawata hara ko gando ɗaɓɓitowo tun hertori sifa ɗin ɗon piiji e ceerno jon ko faala en yeytade ɗo ayejo goo no woodi no hatto jini on ɗum no hatto jini alaji ko wiyete ko qawaidul usuliya fil istinbati l ahkam haray hino hatto jini alaji fiya wawa sortugol ɗe ñawoje ɗo o inni noon wa amma alqismu rabi amma geɓal naya ɓangal fa huwa ma yataallaqu bi haqaiqi inne wondema mugayyabati haray ɗum ɗon koko yowodiri e ko wiyeten piiji wirniɗi ɗin iɗen mari ayaje bu yeytiɗen fi aljanna fi hiite fi huru layli fi himɓe yiite kono sumiroyta ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɗum ɗon on ɗon a tafsir la yalamuha illa llah iɗen mari ɗum ɗon en yeeta fi muɗum kono goɗɗo ɗum anda haqiqi ɗum ko wiyeten ko haqiqatahu kar ruh wano ruhu on wal malaikati wano malaika ɓen ɗi piiji ɗo fof kon ɗum koyen janngu innen malaika no woodi kono kon ɗum en annda konno way fa hadihi haray ɗi ɗo yufawwadu ilmuha ala haqiqatuha afwan yufawwadu ilmuha ala haqiqatiha fa hadihi yufawwadu ilmuha ala haqiqatiha ila allahi
taala hara ɗi piiji ɗo ɗi ruttete fiyakuji majji ka Allah subhanahu wa taala fi andugol ko honno ɗi wayri tigiri jakka mi andi on ɗum ila mari ka tafsir mo tawata nanowo arab hino wawi andude ila mari ko tawata inde nga wandema ko tawata hara no feeñi few metta famude ila mari kadi ko tawata on ɗum ko inde muutiɗo tum famata ila mari kañum kadi ko tawata muuti muutake famata wano ruhu on honno ruhu woniri wonno malaika woniri celno jon noon inni ɗo o yetike en ko ndu wiyete a tawil lugatan wastilahan e tafsir lugatan wastilahan o yetike en kañum kadi o firtani en qawlu seydina abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma woni no aqsamu tafsir geɓe ko wiyeten kon tafsir ji ɗin min haythu manhajuhu lilmi min haythu ɗo ko en faamu haray ko geɓe tafsir ɗen ko yowodiri no ɗe laawi majji on bimana laawi no ɗi windirano ɗo hina fi tafsir on wonde janngude ko laawi no tafsir o windirano manhajul ilmi ɗon ko noneji ɗiɗi a jogi ɗen koko wiyete tafsirul ma'thur e ko wiyete tafsir birra'i kono inete tafsiru al ma'thur ceerno jongini ɗo yanqasimu tafsir min haythu manhajul ilmi ila qismayni ra'isayni hara tafsir on no sendita e laawol no ɗi windira non geɓe ɗiɗi tawa pide ɗiɗi njele huma haray ko woni ɗin ɗon ko ɗum a tafsiru l ma'thuru wa tafsiru innen birra'i haray ko tafsir ko wiyete wonduɗo e honɗum wonduɗo e ko innen battinaɗo on ko ɗum wiyete tafsir al ma'thur tafsirul ma'thur no jeeya e ɗum ɗo honɗum ibnu kathir no jeeya e ɗum ɗon innen wandema innen jariru tabari ko ya andu kala tafsir innaɗo tafsirul ma'thur ko honɗum woni e nder on tafsir ɗo masala mi addano misal sa a ɗetti ɗo joni jalalayn ari a ɗetti ɗo ibnu kathir a taway na gotunde woni e yewtude few mana ɗo noon ko ɗum wonɗe yewtude wona fi ko ayeje ɗe wonɗe yewtude firtugol ayeje ɗe ko laawi no defte ɗe windirano mo kala no e lowre tafsir ibnu kathir ino jeeya ko wiyete on ɗum ko wiyete tafsir innen almasur tafsirul jalalayn ko tafsir birra'i haɗa kono inete tafsir bil masur koyo windowo yo aru o ndaara alqur'ana on ayeje buyi hiɗe mari hara ko alqur'ana on firti alqur'ana on hiɗe mari ayeje goo ko hadisaji ɗin firti aya ma ɗum hiɗe mari ayeje goo hara ko nulaɗo tigiri firti ɗe ma hiɗe mari ayeje goo ko sahaba ɓen tigiri firti ɗe ara mooɓa ɗum ɗon mi mala an ko ɗum woni golle ma koya mooɓu no Allah firiri alqur'ana on non ma no nulaɗo firiri alqur'ana on non ma no sahaba ɓen firiri alqur'ana on non bi mana ɗo hina an woni e firude a mooɓay woni no sahaba ɓen firiri non e no nulaɗo firiri non e no Allah firtiri non yewtere makko nde ko noynete on tafsirul ma'thur ko ɗaɗi tafsir gueɗen fof kon ɗon ɓuuri moftude sabu oɗo winduɗo mo ala e wowlude ko ɗuuɗi ko woni wo o nayon ɗum oɗo sahabajo en ni naniri nulaɗo en ni ko ɗum ɗo fandi ka aya Allah firti oɗo aya e nokkel kaari bi mana on ɗon ko ɗon tafsir ɓuuri moƴƴude e tafsir ji ɗin fop no jeeya noon eɗen ɗon windiraɗe noon ibnu kasir no jeeya e windiraɗe noon jalaluddin inde wondema jariru tabari tafsiru tabari bi mana enen lintoyen kañum e tafsir hino wiye sa alibi hiɗe mari tafsir je ko ɗum waɗi ceerno ɓen daiman ɓe innay wondema talibul ilm nayo seedu e ibnu kasir sabu ibnu kasir kañum enne tafsiru tabari nden ɗon no janɗi jala enne wondena ibnu kasir kañum janɗirano kono koyen faamu si innama oɗo tafsir ko tafsirul bil ma'thuri haray ko fanda winduɗo tafsir on o mooɓu konnguli no sahaba ɓen firtiri noon ayeje ɗen o mooɓi konnguli no nulaɗo firtiri noon o mooɓi konnguli ayeje firtuɗe ayeje ɗen maɗo hadisaji firtuɗe ko ɗum wiyete ayeje ɗen haray ko ɗum ɗon on ɗon hadisa e on ɗon tafsir yettatoma sellata ya in noon noon min miɗo faala ɗaɓɓoygol innen de tafsir yewtotoɗo lan fi balaga yewtotoɗo lan fi juɓɓodi alqur'ana on ma yeytotoɗo lan fi ko wiyeten awjuhil balagatu aw ilmul bayan aw ilmul badi' mi mana miɗo faala tafsir yeytotoɗo lan fi juɓɓodi alqur'ana on haray na ibnu kasir yata sodoya sabu ibnu kasir kañum o yettako ma ɗin ɗon piiji kanko ko yettotoma ko konnguli yewta ɗin ko yowodiri e aya mi ala sen faami
ko ɗum woni tafsir al-masur. Amma tafsiru ra'i on no ko ɗum fandi ko tafsir mo tawata waɗuɗo mo tafsir on o jangi ha o jangi nahu o jangi balagha o jangi o wawi arabu few o andi ñawoje ɗe few o humpitiki hadis o humpitiki ɗuma kanko tigiri o waɗana hoore makko tafsir wi mana ɗo ko kanko woni e yaltinde no ideji ɗin mi anasen fami ko ɗo inete tafsiru birra'i. Tafsiru birra'i noon na yen faamu ɗo haray kaka haqqille makko o woni e waɗirde tafsir la o jangi sariya on o faami mo faala firtude alqur'ana o haray no jeeya e windiraɗe noon honno wano jalalayni wano innen wondema safatu tafasir innen wondema tafsirul baydawi tafsir innen ana nasafi innen tafsirul kashaf haray innen wondema tafsir alwasit tafsiru munir tafsirul khazin ɗin ɗon ko tafsir birra'i ko ɗin noynete arra'i ko ɗum fandiro arra'i winduɗo nde on jangi ko wiyete konsariya on fof jangi o humpitike moƴƴa o heeɓi ko wiyete malaka ilmi kanko tigiri o jooɗo o firtana hoore makko ɗo wala e ɗaɓɓitude nulaɗo ko ɗum firtiri oɗo ko ɗum firtiri hay si tawi woni mo jantoto ɗin ɗon ton kono hina ɗin ɗon woni laawol makko ngol ko noynete on tafsir birra'i. Innen enen e yewtiɗo enen inni a tafsir haray hiɗa mari noneji ɗiɗi min haythu almanhaj hiɗa mari a tafsir wiyeteɗo almasur hiɗa mari tafsir alra'i eyni masur on oɗo ko firtirowo no nulaɗo firtirino ma sahabaɓe ma ko nande on ene taabi'iɓe ɓen noon no firtiri noon ɗum ɗon no inne masur ka innetake masur ɗum ɗon ko khilafun ɗon hiɗa mari khilaf si tawi woni ko tabi'inɓe ɓe ma tabi'in amma sahabatu inne wondema wannabi tafsirul qur'ani bil qur'ani ɗum ɗon haray no natore ko wiyete tafsir al masur. Joni noon hande o tafsir bi ra'yi ɗo kadi e ni ɗo ko gando on jangata ha fama waɗana hoore mum tafsir oɗo kañum kadi hande hiɗe mari nowneji buy e ko wiyete a tafsir sabu ko ɗo wonɗen hattude haray enen yewta e nowneji tafsir ɗin inchallahu darsu men aroyo on janguen noon ko ɗum woni innen wondema tafsiru almasur jantoɗen kadi defte ɓurɗe lollude e tafsirul masur hiɗa mari hande on ɗum innen goo hiɗa mari innen aga tafsir wiyeteɗo on ɗum tafsir hiɗa mari tafsir ɗuma wiyeteɗo innen tafsir alra'i hiɗa mari kañum kadi honɗum innen hiɗa mari tafsir ishari ɗiɗi hiɗa mari tafsir bil ra'yi ko ɗo sifiɗen ɗo joni hiɗa mari kadi tafsirul ishari ko innete ishari ko ɗum hiɗa mari none e tafsir wiyeteɗo tafsirul ishari oɗo kañum kadi waɗowo tafsir on kon ɗum o jopoto bimana yewtere si yewtama o yewta yewtere nde feeña kono ko ɓe tawata nde yewtere nde o yewti ɗon hara yaltoraka nder haala arabe mais mi anaje fami o yewta yewtere tawa e nde hon ɗum hinde suuɗi nder ton kono sarti en jaɓude ko yo taw kadi ara on ɗum hino yaadi e haala arabu kam ko ɗo innete on tafsirul ishari ina mari tafsiru bil ra'yi enen yewti ɗum ɗon ina mari tafsir on ɗum ishari ina mari kadi won ɗum inne waddema tafsir innen ina mari tafsirul ishari tafsir inne wondema bil ra'yi ina mari kadi inno tafsirul manhaji manhaji ila mari none e tafsir wiyeteɗon tafsirul manhaji sabu sa famali ɗiɗo a sooda tafsir nana jama o noyna oɗo tafsir no moƴƴi ya sodama an ronka hide nafa makko sabu fiyoni sabu tafsir be anda koye laawol hongol on winduɗo on tafsir ɗo woni e dogude na mari a tafsir wiyeteɗo ishari na mari tafsir bil ra'yi na mari a tafsirul manhaji na mari ɗon honɗum innen tafsir al mawdu'i tafsir go kañum kadi no woodi wiyeteɗo ɗum tafsirul mawdu'i ɗum ɗo fof ko noneji e firtugol alqur'an e ni ɗo e tati innen ɗo nayi hiɗa mari kañum kadi on ɗum tafsir wiyeteɗo hon ɗum inne tafsiru alfiqhi
hara ko tafsir arɗo ma yeetima fi ñaawoje yowodirɗe e fiɓuɗen tun no jeeya yaajina ɗum no jeeya ɗum ɗon inne tafsiru Qurtubi maɗa tawi ɗe mari hande tafasir ji en mbeteɗe tafsir ayatul ahkam ɗum no ko ɗum noon ko tafsirul fiqhi noon tafsir al fiqhi e ɗuma aɗa mari noon kañum kadi ɗuma hon ɗum ɗa mari tafsirul ilmi ɗettowo ayeje sifiɗe fi gande fewndi ɗen hande wono physique wono chimie wono mathématique wono inne ɗuma astrologie sifa ɗe gande fewndiɗe hande fof ɓe suuta ayeje yewtude fi ɗum ɗon ɗen ɓe développa ko ɗen nonete ɗum tafsirul ilmi ɗa mari ɗen ɗon kañum kadi ɗa mari tafsir je goo hara ko fi ko yowodiri gande fewndiɗe ɗen ayeje sifiɗe ɗum ɗon ɗen hara ko ɗen ɗo ɓe développata ko noon ɗon innete tafsir ilmi ɗa mari noon gon ɗum tafsirul am ina mari kañum kadi a tafsir wiyeteɗo moftuɗo am inne kañum kadi tawti noon kañum kadi jeetati tawti oɗa tafsir al masur manda sen faami haray ko yiɗe mari noneji buy kono ko ɗiɗo ɓuri lollude jake mi andi a tafsir wotan sikku tun alqur'an on simi soodi tafsir goto lanni la si ko a ɗaɓɓowo gandal ɗa haton jini tafsir jeɗen fof ɗeɗo fof none goto fiya jogo fi sa hendike aya siɗa faalamo andude ka gande fewndiɗe ya howto hen anden ɗon deftere ɗa faala howtude an anda inde wondema nulaɗo konno firtirnomo hota ka tafsir al masur siɗa faala andude awjohil balaga ko yewta kon ɗon nahwu e ko wiyete gande fewndiɗe ɗen ka haala arabu heltoɗa ka tafsiru ra'i siɗa faala andude juɓɓodi alqur'ana on bimana hikkidirgol inden janngugol fii hikkidirgol issaji annabaɓe ko fi on ɗum oɗo annabajo jantana oɗo hikki ɗon e hoorele jamanuji buyno hakkude maɓɓe on no ko ɗum kañum kadi ko tafsir a janga tafsiru manhaji ɗamari no hon ɗum mawdu'i tafsiru mawdu'i kañum kon ɗum wona jantanagol ma aya firta o aray woni o yewta ayaje yewtuɗe gotum ɗen fof o firtane ɗe nde wotere ko noynete no tafsirul mawdu ɗamari noon tafsiru fiqhi wa ilmi wa am wa masur ɗum ɗo fof ko noone eno alqur'ana on firtirano kono inchallah enen inni ɗeɗo kadi noon fof tafsirul ishari tafsiru bil ra'yi tafsirul manhaji tafsirul mawdu'i tafsirul fiqhi tafsirul ilmi tafsirul am inne waɗama tafsirul masur e ni ko oɗo ɓuuri ceerno ɓen newnata ɓuuri newnude yo jama on tiido e muɗum saabu ɗo haray ko mana no sahaba ɓen firtiri noon eno Allah firiri noon tigiri eno nulaɗo firtiri noon tigiri ko o noone tafsir ɗo jogii ɗum ɗo tafsirul masir kono firta noon kadi a wata nafitorde e ada tafsir jano jaka mi andi alqur'ana on haray no mari noneji ɓuyno firtirte jon ɗo darsu men aroyon kon ɗum jangete en janggay tafsirul ishari ko ɗum woni sarti muɗum ko defte honɗe winda alqur'ana on firtira e ngol laawol ɗo janngo en kadi tafsiru bir ra'yi kon ɗum ko defte honde ɗeɗo fof en yewtayi tafsir je windaɗe tawata haray koye ndi juɓɓodi ɗo ɗe windira fa masalan sen ari ɗo inne tafsiru bir ra'yi en yewtoyay fi deftere no wiye kashaf deftere no wiye baydawi deftere no wiye nasafi sifa ɗen ɗo fof ɗeɗo fof en janngoye defte majje fi an o ɗaɓɓowo gandal ya humpito fi defte ɗen anda kadi no defte ɗen windira fi ya waw nafitorde jakame andi alqur'ana o ko bahrun la sahila lahu ko maayo ngo ala ndu ngo ala jordi mo kala ko yeri ko jannguɗa ko ngara suuta yeru ɗum ɗon si tawi woni ko gande fewndiɗe hannde ɗe yaha alqur'ana suuta yeru ɗum ɗon so tawi woni ko balaga anduɗa yaha suuta yeru ɗum ɗon bimana a yiyata goɗɗo huɓɓi ɗo ko wiyete alqur'ana ko ɗum waɗi hare alqur'ana o ceerno ɓe daranike mo moƴƴa haa ka wonɗen ɗo ñande wo ñande noone e tafsir je no yaltude e noone laawi no windirte si ɗum ɗo no tindini haray ɗum ɗon no holli wonde alqur'an on ko daanoɗo Allah inchallahu e darsu men aroyowo on en janggay ko woni tafsir al masur no hirɗen ɗo ni haray tafsir jeɗen no jogii noneji buy haray noon talibul ilme no haani ƴellitagol e ɗiɗo noneji fof fi yo anndu haray alqur'an on kañum e balagatu alqur'an e noone e tafsir on haray ɗen hatta ɗo hannde wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh